Gatiba ya mwaka wa 2010 iria niyo watho wa iguru wa bururi ni itikiritie mirurungano gucemania oro undu umwe na kuheana mateta kuri honge cia thirikari ta kihoto kia mundu wothe. Ihoto ici cieretheirwo wega ni gicunje kia 37 gia gatiba, no minister wa ugitiri wa thiini Professor Kithure Kindiki oigite ihoto ici ni iri na mihaka. Article 37 says of the constitution, you must be peaceful and you must be unarmed. Ndeto ino ni ikiritwo mukonde ni wakiri wa gigatiba Bobby Mukangi uria ugite kihoto kia mundu umwe gia kururungana gitikaune kihoto kia uria atarekuruhania na mirurungano ino. Those who want to demonstrate can demonstrate. Those who want to go to take their children to school can take them to school. Those who want to open their offices can open their offices. Those who want to open their businesses can open their businesses. I think that's where we lose the balance. No ona ari kihoto gatiba-ini, mirurungano iria ititio ni mutongoria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja Raila Odinga kuhinyiriria thirikari kuguithia garama ya muturire ni icungeirie uthukangia munene wa indo na biacara makiria guku kaunti-ini ya Nairobi. Tukondemu andu aria maraire indo ciene kana kuhura ngari ciene na gucina joge tuhoe tuge undu umwe bururi uyu ni kwenda tukorwo oko ni thirikari itikiria andu aria mareka maandamano mameke ma amani na waria mareka maandamano meke na njira iria yagiriire tondu biacara ni irathirika muno. Riboti ya gikundi gia KEPSA yonanitie bururi urorwo ni makiria ma ciringi bilioni 3 oro muthenya kumana na mirurungano undu uria uthite na mbere na kuraraka ahuri biacara aria moigite utonga wa bururi waya gutharara makiria. Mahinda maya ma mweri uyu turathie ni muhimu muno tondu niguo agendi aria ingi mokaga bururi-ini uyu witu kuthi kurora nyamu kuria Masai Mara na kuria kungi na tungikona maandamano ma maita matatu wiki andu a tourist acio matingioka meguthi bururi wa Tanzania. Imwe ya biacara iria irahutirio na njira nene na indo kuyu ni hamwe na supermarket ya Eastmart Kitengela County. Imwe ya biacara iria irahutirio na njira nene na indo kuyu ni hamwe na supermarket ya Eastmart Kitengela County-ini ya Kajiado hamwe na wafici ya munini wa county commissioner na chifu. Na hii kitendo ili happen jana hapa haikutufurahisha wakazi wa Kitengela. Kwa sababu vijana walikuwa wanafanya hii kitendo ni kama si wa huku. Ni kama ni watu wa kukuja kutoka nje. Penye tunapata fomu za watoto wetu za basari wameharibiwa. Hata vitambulisho hatujui tutaenda kufanyia wapi vitambulisho. Supermarket ya Quickmart mwena wa Waru ku barabara-ini ya Waiyaki oro undu na kinywiro kia maguta gia Shell ni ciratharikirwo undu uria atigire amwe aruti wira mari na nguraro. Nataka niseme hivi, maafisa wetu wa usalama, mukae chonjo, mukae gangare na musicheke na wahalifu. Kumana na uthukangia uyu wakiri Bobby Mukangi akiariria Kameme TV kugerera njira ya thimu ni arutire mukana aria marekuruhanirie na wikina yoyo. The CCTV identifies them and they were recorded or captured. Footage is available of them causing or committing those offenses. Then they are individually going to be held responsible. Ona marike Mawakiri Mukangi oigete mundu kiumbe no akinyukirio ikinya ria kiwatho kuringana na uthuthuria wa honge cia ugitiri. Tungihoya maandamano ma maita matatu wiki imwe thirikari iguithanie na andu a opposition na turore bururi uyu witu tumenye tutie na bururi ungi o niguo bururi witu. Thutha mirurungano ya iracungiriria uthukangia munene wa biacara kiuria kinene kiri meciria-ini ma onjoria nu ukumagitira. Ngiribotera Kameme TV kuma muciĩ munene wa Nairobi, Njeta Gitau wa Wanjikũ.